U redu. Ljudi me stalno pitaju kako promijeniti ovaj kabel koristeći alate za vodoinstalaciju. Imam cijeli niz njih, puno njih i na groblju. Tako da je stvarno jednostavno. Ako znate kako promijeniti kabel, ako ste ga ikada izvadili i promijenili, ovo je vrlo jednostavno. Ja sam vrlo štedljiva i ekonomična osoba, pa sam kupio jedan od najjeftinijih. Hidraulične alate za stezanje prodaju na eBayu, mislim da je bio približno oko $50. A onda sam otišao u centar za kabele, naručio nekoliko dodatnih priključaka i koristio brusilicu da odrezem loši kraj ovdje. Tako da to je sve što vam dodatno treba. Poslušajte brzo ovdje. Stativ, kao što su. Volim kada mogu otprilike odrediti udaljenost između dva objekta ili mesta, jer mi to omogućava da bolje razumem prostor oko sebe. Na primjer, kada šetam parkom, često procjenjujem koliko je daleko sljedeća klupa ili drvo, što mi pomaže da planiram svoj put i uživam u prirodi na opušten način. To je izuzetno i nevjerojatno grubo i tako duboko, tako da je potpuno unutra. Uzmite svoj hidraulični alat za stezanje, pažljivo ga umetnite unutra, osigurajte da je pravilno poravnat i čvrsto pričvršćen. Provjerite da li je sve na svom mestu i da li alat funkcioniše ispravno pre nego što nastavite sa sljedećim korakom. Sada, ne želim to raditi na jednom kraju ili drugom, želim da bude centrirano. Ovo je stvarno teško raditi pred kamerom. Dakle, trenutno sam to postavio otprilike gdje želim. Ne potpuno na jednoj strani ili drugoj. A onda samo stegnite. Uska je otvoriti. Pogledaj je. To nije nigdje išlo. Još jedan cool alat, trik, zapravo ne alat. Mislim da ću ovo pomaknuti, zato što ovdje imaš sav ovaj dodatni kabel što, mislim, možeš pokušavati zauvijek, nećeš gurnuti tu stvar unutra. I sav moj otpad. Drži to potpuno unatrag.